Ako ste odrastali u 90. godinama, onda ste sigurno želeli da imate Power Morpher. Power Morpher je popularan rekvizit iz MMPR serijala. Njega su koristili Power Rangersi kako bi mogli da se pretvore u Power Rangerse, Mighty Morphin konkretno, svako imao svoj moćni novčić i mogli su da ga koriste svaki put kada je to potrebno. Ono što je Hasbro uspeo da napravi jeste replika ovog Morfera i upravo sada možemo da vidimo kako on izgleda. Power Morpher dolazi u odličnoj kutiji koja je perfektno odrađena u MMPR stilu, kao što možete da vidite. Ono što je zanimljivo jeste da je ovo kolekcionarski primjerak i unutra se dobijaju svi novčići i stalak za Power Morpher kao i držač. Morpher koristi baterije i imate sound efekt. Sound efekti se razlikuju u zavisnosti od toga koji moćni novčić stavite. Kada stavite Tyrannosaurusa, Morpher će da svijetli crvenom bojom, što izgleda jako lepo. I naravno kada se otvori, čućete poznati deo iz MMPR serijala. Stvarno jako dobro izgledaju. I svaki od tih novčića ima po jednu frazu. Inače, novčići izgledaju jako lepo. Imaju taj neki gold sjaj i naravno pozadi imate utisnut izgled svakog rangera, to je dizajn svakog rangera. Ovdje imamo mogućnost da vidimo kako novčići izgledaju ponaosob, što je stvarno super. Imamo ukupno 5 novčića: Mastodon, Triceratops, Pterodactyl, sabljozubi tiger i naravno Tyrannosaur. Kao što možete da vidite, prilikom svake aktivacije novčića čuje se popularna fraza iz serije tokom morfiranja, tako da ovo stvarno izgleda impresivno. I može se reći da je mnogo bolja verzija od one koja je izašla 1994. godine. Sve o svemu, ako imate mogućnost da nabavite ovaj Morpher, ne bi bilo loše da ga imate u kolekciji ako ste ljubitelj MMPR-a i uopšte ovog serijala. Ono što je jako karakteristično za ovaj Morpher jeste da ima svoj stalak, tako da će jako lepo izgledati kada ga stavite na policu. To bi bilo to za ovaj video. Ako vam se sviđa, ne zaboravite da lupite like, subscribe, a mi se vidimo u nekom novom videu.